My mobile be from Fambra Golden TV GH so your best will be no first time I will share Golden TV and now was subscribe my channel na feel like video na we just comment on na ne kwakwa no wa share their all social media platforms so ede amayem na ke was say match day 5 so Betpawa Ghana Premier League hemo match day 5 Edema Heart of Lions and I fear Accra Folk. I was sugar copy and say ho and a Heart of Lions. One more AC or my kind say home grounds. Na and I was a match no and ka nyame ya don't money toja. I was sugar copy na so yin na yenim na wotwe imu I will say me toja ebra akosombo voter review authority omo ebi ayakosomo dam no amanso eyiri diafa voter regime bebre nkro haro bebre ama dan cramp no se na esu nyina esi ewrem ama aka dan no nko a na ekonko ho no Accra folk ede nkrataba mountain so mo chese yade a omotu ede asheda indefinitely no Ghana Football Association HSA Accra folk NFI Heart of Lions omakensi anka omobesi so kopeno omatu ede asheda na makosombo yedama yibi ye na akofa oye na dia ba amafododo no ho achi omokoso ga kopa omochese fie dudu na amafododo na ho achi omo soga kope iso na sei nkra hodo itwa omhehye nyina so na sei no mantino omokobo ho a wanhwa na bia amanfo anhyeda massa obia so pese obehwe boy bi nti sa na tede na ne GFA womo ebe konkon sa akense no so kakra na emepem no ometimi abo nti no match day 5 edema Heart of Lions na fi House of Oak akabekoso ewo so gakope no GFA HSA wetu asheda House of Folk so eden krata ba mountain so eden sem ema mo fans say omosa da we dey unfortunately say akoba ne sa na mum omo enfanche omo na GFA so na agegena monti GFA kadia omo ndi bibi ombetimi akanti emepem no ombetimi ede match no akwakosho na date omo de betudwan so no House of Folk say yen kanche obibia say omba mama so etimi atise na be ya akensie no wa pesa otimi ba bibehwe bia no wonso wetimi etusa anamono na enoma akoye dia wonti House of Folk pacho se sa akensie no entimi ambaso ebra GFA etimi postponed no indefinitely no mo nim say ye nene beba so na so china nti communication and afi yewo ho yinko ade Golden TV GH ebe so na wa subscribe de betu dwabi ya ye de besomo ama wetimi ho yera se ohwe Golden TV GH our YouTube ebe so ja comment na fi share video no ama wodofo bi se na be ya so onte ya obetimi assign ebia na afi no ba be faka akọ no assign na akofa asafofo bia so ama yeda mo nyina se ohwe Golden TV GH